beba na ebe ko beba na ebe si na ebe ba na o se me boa no omna bonte be kai say I am a fake prophet. I'm not because the nokure pefe na beto e di nokure pefe na beto obi bi sa adanti na me ka asmo ntem me ka da your present na Akufo Addo eye Thanksgiving na me ko declare asem afatie me won kase abo bi a me de ma wiase nyina me de ma MPP aban MPP aban mun tie me mun ni me dada me nse bi a me ka bi emu ya du na me boma dwene mun kasa agise nyame de amame nse tina for the time be mun hu me ye for the time be mun temen kaye e pesa papa nso mame nse mfa me pemba me ba jo tie awurade nyankopon bie mani na me hu se bosome ene awia dia pede MPP party muntie me hu se bosome ene awia dia pede ana me hu se abo oyo odwanten fita na de adra na ho ye MPP flag happy people me fan di agro because me any di for me be can some one piece dudu na be lusu o seat one more parliament so me will feel am ko pop video na munti go and testify in chatro amen so me amen mama kasa na ni nyina is about leadership MPP party there is a great division Ebesimo party. There is a great division. Ojante I believe in leadership. Anything about kopekwa se leader ne kwa mu nyina adi nachi. MPP party me catch them. Se mu betia se mu na mu bedia kura. Ebe mu tse video. Na hwade abodwan ne tia mu Emma apira awia ene bosome ye no etofom MPP party man hwe yia sa division beba aboba ko position forever mo ma bi ya kan okra kire mo munti ade onyame yi kire me ne se epieye odwane tiam wie no bosome ne awia to ehunse ye papa alanchemante ye siesie no edna brand MPP party baby sorry ti ai hwade MPP party me ka kire mo se moye madwene se mo dane papa na ni onyam na mamfa na Akufo Addo wie na mamfa ade na amano na modane a yenum bi se ye be fight against the party na ndi si ababa me se mutie ni ye me se mantie na moye madwen se mo ti adne fi adankire mantinsam na mo de akoba bi fufura na me ka chetie fonse alanchire mantin me pato mi hu ne da me hu na ni TV so na me kwaji sika bi for Ghana for de ni se ye ka no kra mompe aje se sabi ebidi nkwashe sama asema me kan anyansafo pe na beti ase o odi fa ko se twa asema me kan anyansafo keto bi pe na beti ase me si MPP party me nyame bobo kokko se moye mistake na mamfa the next frag better na ma alam na mo twistina osoro ne asase ebeyi mama na NDC ba power se kima mon kan kira mo kra se MPP party na gu emma bi
me maka me say obebi say ade na difo yi okasa say ana wakwaji sika bi ala ho me pato me nim ala me hu na eye TV so me nim ni fie me pato me tie me nim ni fie o na mu nia me say na soma me na me ka kire mo me se me hu se bosome ane awia edi aparapre na abo adwan ojanten etiemu na opie no na ye flag na kata enu mo na ye hu si ya papa alanchamati ye siesie me ba join people for me very careful me maintain ya papa vice president ba wanu si e ba fight say NDC mra back entitie MPP party efri ya papa je odi ewu okufu onum so eba na kufu ado so muntutum nyama yiye na mfa de ne mala se mantie na mantie eba chimunsam osoro ne asase be yi mama nkwaji sika bia wo ala ho anaso obi mmese me kutupa me kano kra ne akira no nyame aka no wa sunu ontie ne ahohomoneka ne wa sunu ontie ne ahohomoneka ebe to aba be kasa pa me kire the last day ne be sie accident ebe ba ne ebe ko beba ne ebe si ne ebe ba ne o se me poa no omna bonte be kai say I am a fake prophet I'm not because the no kure pefe ne beto e di no kure pefe ne beto obi say adentina me kan smo ntem me kan da ya present ana Akufo-Addo eye Thanksgiving na me ko declare asem me mo station di but mo ko pages no so a enya na meto obi enya ha na meto obi enya tashi TV so me a wo hwe me di prophet Erica Kwesientwi dodo na ni mi se edi sunsun mu dwa me ka sunsun sam na me tichi aba on nature tumi ye wo ene ne ye wo ene ne ye ba me a me kan se subscribe channel me a wo hwe me di ndi prophet Erica Kwesientwi me da sa for your God's Revelation Ministry no ba cho empa boko so brada me tena se ya wada afei ebia opem na nyame a wafre wanya frema na 12 midnight from 12 to 4 o'clock amachi o frema ya onsa be kam me amefa kono me wadi anu baba ti ase ma be ka nyame maame nya temdie so be fafo na odidi mata na so be test aba kire wadwen so ne me nyaje so difo nyame mam sase be kan ya enyina tira ga ne yenhwe because nyama Ghana ye enne gidigije ni na me be kan ya go back and see me be kasai e ka say o man be tiam na Akufo-Addo nti me ka say amemu be soft obi o ka bi oboa me kan e ba to tie me dia ni prophet Erica Kwesientwi do pa connect ne so bo ko YouTube bo prophet Erica Kwesientwi obenya me programs ne ba ye nyina ana entwi odifo antwi obenya me programs na ana odifo Eric obenya me programs na so person who challenges bia ense bia maka asia me start atwini nyina opa frem me push ni nyina dia ma me nkasa keke me dia ni bre eneka this MPP party munya very careful munya very careful na mo dane ade ne ko be fufuro me say ya papa ba o mi amentan no me maka chense you shouldn't do it so obi an kanche na me dia me katre no you shouldn't be so happy say people are telling him say go for it no, don't go for it. If you go for it, the thing will go to NDC. If you go for it, the NDC will take over. They catch it out. Someone cheers here. Now the division ba party one NDC baba abefa. And Akufo-Addo asumdwe kan. E wan pani nyankoda. Awurade mo ahode na fa ye koduru. Ya ma Rebecca for nim de nyansa fata okuachi. Awurade tumi.
so ahwɛ me wopɛ sɛ wonya nyama bebree update bebree a subscribe channel no na awurade mfa no adom kɛseɛ